Kwa nini dunia hii imenichosha? Dunia hii imejaa maharibifu, imejaa chuki. Sasa Wakristo tusiwe miongoni hao wote ambao watakumbwa na dunia. Dunia imeanguka na tena imewalewa, na sasa yafikia mwisho. Twasikia habari za vita na matetesi ya vita, jueni dunia imekwisha. Dunia imeanguka na tena yalewalewa, na sasa yafikia mwisho. Twasikia habari za vita na matetesi ya vita, jueni dunia imekwisha. Mauaji yameongezeka, dhambi zimewakolea, watu wauana kama nyama. Ubakaji umeongezeka na ndoa ya hisia moja, hizo ni dalili za mwisho. Mauaji yameongezeka, dhambi zimewakolea, watu wauana kama nyama. Ubakaji umeongezeka na ndoa ya hisia moja, hizo ni dalili za mwisho. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Nikichunguza wale ambao hawatakuwa miongoni ya wenye wamechoka na dunia hii, Pastor Bahati Karungu na Pastor Sylvain Mitima hawatakuwa miongoni ya wale ambao watachoshwa na dunia hii, na kanisa la Senkamsenge Msete Nguba hawatakuwa miongoni ya hao wote ambao watachoshwa na dunia hii. Kwaya Ushindi, kwaya la trompete, Papa Tito simwache, kwa maana yeye ni mtumishi ambaye anastahili kwa kazi ya Mungu. Mukisikia wapenda nao wakianza kushitakana na kisha wakitengana, serikali imekuwa mahali pa kuunganisha ndoa zilizotengana, kuliko kukimbilia wachungaji na watumishi. Hiyo ni dalili ya mwisho. Ndoa ya hisia moja yatangazwa mahali pote, upendo ya wengi upoa. Vita na matengano sasa vimetoka wapi? Shetani amewateka nyara. Ndoa ya hisia moja yatangazwa mahali pote, upendo ya wengi upoa. Vita na matengano sasa vimetoka wapi? Shetani amewateka nyara. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Waaminifu mujipe moyo, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu karibu. Na hizo ndizo dalili za mwisho wa dunia. Wakati mutakaposikia vita na matetezi ya vita mahali na mahali, upendo ya wengi umepoa, na chukizo la uharibifu ikiingia mahali patakatifu, vita ya watumishi kwa watumishi, na watu wengi wakipenda anasa kuliko kumpenda Mungu.
vita kati ya ndugu kwa ndugu, kabila kwa kabila, serikali kwa serikali. Ndoa ya hisia moja hutangazwa mahali popote. Ndoa zisizo za halali huruhusiwa, kijana kwa mzee, mzee kwa kijana, mnyama na mtu. Hiyo yote ni dalili ya mwisho wa dunia. Serikali hupata jukumu ya kwanza kuunganisha ndoa zilizotengana kuliko kuendea wachungaji na watumishi. Hiyo ndiyo dalili ya mwisho wa dunia. Amen. Mujitahidi hapo, mujitahidi. Wamilifu mujitahidi, Wakristo mujitahidi, Bwana Yesu yu